ফাঁসি মারো না Reporting out as early as possible. Number one, by no means all the rapists should be arrested and brought into justice, for hang all the rapists till death. And such kind of brutality rapists is no tolerant. And the Actually, Mia Masarum Daka. Uze borok adino to borok kuno after statement dia tuga. Oke, saya mesti. Mia tekesya boni complain unusare separately rape case ni kesa women arke women case kesa case ni. Uze borok tahu borok borok remand tongka arke puru overall station. Sekarang kamu justice ba, sebelum kasih sih Sensi jangan tiap tahun kita sama hajian dia pun je kasih sih lawan itu sih tu tolong sih. Kamu tu tani aneh itu yang sama sama. Oh, dia personal baru suni sekarang dia baru semua ni bu. Acu anak-anak kita sengaja juga buat.